Redovni predsjednički izbori raspisani su za 3. april, 90 dana pre isteka mandata našem predsjedniku, a Kruševljani su imali prilike da kandidatu Srpske napredne stranke svoju podršku daju ovog vikenda. Kako je sve to proteklo, reći će nam ovog jutra Zoran Tomić, jedan od kandidata za narodne poslanike. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala na pozivu i odmah na početku da vašim dragim gledateljkama poželim srećan praznik 8. mart. Evo, kao što sam rekla malo čas, Kruševljani su imali prilike da kandidatu Srpske napredne stranke u nedelju svojim potpisom daju podršku za predstojeće predsjedničke izbore. Kako je sve to proteklo? U kom broju su se Kruševljani pojavili tamo ispred prostorija stranke i u kojoj meri su podržali predsjednika Vučića? Pa, odmah da kažemo da je zaista velika podrška otišla predsjedniku Vučiću za kandidaturu za predsjednika Republike Srbije. Ne samo iz Kruševca, već i iz svih gradova Srbije, jer jednostavno rečeno dela su ta koja govore u prilogu da politika koju je predsjednik kreirao i koja se realizovala u proteklih 5 godina njegovog mandata je dala rezultate. To mi vidimo i u Kruševcu, to se vidi u celoj Srbiji i zato zaista nije ni bilo iznenađujuće što je ta podrška bila zaista velika. I reći ću da nije samo skupljeno u prostorijama stranke, već smo imali još 3 lokacije u gradu gde su građani mogli da dođu da daju potpise, tako da smo na taj način želeli da izbegnemo gužva koja se svakako očekivala kada je u pitanju podrška koja se daje predsjedniku. Inače, informacija koju smo mogli da pročitamo ujutru jeste da kada su stizali potpisi iz gradova iz Srbije, da je preko 145.000 potpisa prikupljeno, da kažemo, za nešto oko 6 sati koliko se iskupljalo, s obzirom da znamo da se otprilike oko 12 časova krenulo sa prikupljanjem potpisa. Tako da to vam je zapravo samo pokazatelj ogromne podrške koju predsjednik Vučić ima i njegova politika i da je zapravo to jedan stimulans koji građani Srbije daju njemu i ogromnu podršku da i u narednom periodu nastavi tako da se bori za Srbiju, jer u modernoj istoriji mi zaista na čelu države nismo imali boljeg državnika od njega koji se bori kako za, da kažemo, napredak Srbije na unutrašnjem planu, tako i za njeno bolje pozicioniranje i na spoljnom, da kažemo, planu i osobu koja je svojim delima dokazala da je Srbija interes građana Srbije i našeg naroda gde god on živeo zaista na prvom mestu. To kada ste pomenuli upravo taj interes građana, ono što smo mi imali prilike da vidimo poslednjih dana jeste da se obilaze opštine na teritoriji Srbije, da se obilaze mala mesta, da se razgovara sa ljudima o njihovim konkretnim problemima i potrebama. Pa kakvi su negde zaključici? Šta je ono što možete na osnovu svega ovog do sada viđenog i rečenog da kažete šta je ono, u kom pravcu će ići politika Srbije u narednom nekom periodu? Pa nema šta, mislim da smo i delima dokazali da naša politika je bazirana upravo na toj saradnji, odnosno zajedništvu između građana i ljudi koji su delegirani da vrše izvršnu i zakonodavnu vlast. I zato i naš slogan jeste da zajedno možemo sve, jer smo dokazali da kad smo ujedinjeni, kad smo zajedno, možemo graditi i nove autoputeve i rekonstruisati železnicu i da budemo šampioni u privlačenju direktnih stranih investicija. Podsjetit ću podatak da prošle godine završeno sa oko 4 milijarde evra direktnih stranih investicija, da uložimo u zdravstvo, da podižemo životni standard. I ja mislim da su građani to negde i prepoznali i u suštini i u prethodnom periodu i pre kampanje. Vi znate da je naša poslanička kancelarija odlično funkcionisala, da su građani mogli da se obrate bilo kom i stranačkom funkcioneru i našim ljudima koji su i na lokalu na vlasti za pomoć, naravno da daju svoje sugestije, ideje, ali da ukažu na probleme sa kojima se suočavamo i da zapravo nismo tu da bismo samo ćaskali, pričali, već da zajednički radimo na rešavanju tih problema i to je i dokazano mnogo puta, znači na primjeru predsjednika Vučića koji god deo Srbije da je obišao i da je razgovarao sa ljudima o kojim god problemima, pa sećate se i onda kada je bio problem sa iskopavanjem litijuma. Znači, mi smo uvek govorili istinu i uvek smo se trudili da sa građanima vidimo šta je to što oni misle da je najbolje za Srbiju i taj njihov stav i odluku koju oni donesu, to je ono što mi poštujemo. Inače, i pre kampanje, naravno, naši aktivisti, ljudi su uvek u komunikaciji sa građanima, kako u Kruševcu, tako i u ostatku Srbije i kroz taj razgovor možemo da vidimo zapravo da građani samo očekuju da se nastavi ova politika koju je predsjednik Vučić započeo, da su u ogromnoj meri dali podršku programu Srbija 2025, a sada idemo sa programom
Srbija 2030 i znate da je naš plan da do 26. godine prosječna plata bude 1000 evra, da prosječna penzija bude 500 evra i to je nešto u što ljudi veruju i imaju zapravo dela koje govore u prilog tome i statistiku koju god da pogledate upravo vam govori da u tom pravcu ide Srbija i siguran sam da je zapravo to ono što oni od nas očekuju, da imamo tu politiku kontinuiteta, politiku koju ćemo Srbiju i građane Srbije stavljati na prvo mesto, da ćemo se boriti i za našu državu i za naše građane i pomagati uvek našem narodu gde god on se nalazi. Znači, prosto, ajde da kažemo, to je neko očekivanje sa terena i kažem vam, znači, od nekog perioda kada ljudi, nažalost, nisu znali šta da očekuju, došli smo zaista u period da smo dokazali da samo kroz tu saradnju i zajedništvo možemo da napredujemo. Premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno je bila u našem kraju, posetila opštine Rasinskog okruga. Kakvi su tu zaključci, odnosno sa kime se ona sastala i kakva je njena ocena razvoja ovog kraja? Pa evo, mislim, prosto imali ste odlične slike koje ste mogli da vidite iz Brusa, iz Aleksandrovca, pošto smo zajedno sa premijerkom, koleginica Milena Turk i ja bili. Naravno, tu je bila Jelena Begović, koja je takođe kandidat na listi za parlamentarne izbore, da prosto građani su se okupili u velikom broju da daju podršku i politici Srpske napredne stranke i naravno predsjedniku Aleksandru Vučiću i videli ste sami da nije tu bilo nikakvih problema da i nakon tog skupa popričamo sa građanima i prosto ljudi su želeli naravno da se fotografišu sa premijerkom, ali da je se obrate, da je ukažu na neke sugestije. I ono što je bitno, tog dana smo obišli jedan primer uspešne porodične firme Tehnometal u Aleksandrovcu, a to je bukvalno primer u što se naša ekonomija pretvorila, da zapravo danas imate partnerstvo između privrednika, porodičnih biznisa i države i da zajednički se borimo da taj naš poslovni i ekonomski ambijent unapredimo. Mogli smo da vidimo značajne pomake i u Aleksandrovcu i u Brusu kada su u pitanju i njihove lokalne sredine, da mnogo toga što je obećano ljudima je realizovano, a ono što je započeto da se radi ili je dogovoreno svakako će biti u narednom periodu realizovano. Naravno, mi se suočavamo i to je i premijerka rekla sa brojnim izazovima i vidite sami u svetu kakva je trenutno situacija, ali imamo, kažem, odgovornog lidera koji unapred razmišlja nekoliko koraka, koji je, kažem, delima stavio na prvo mesto potrebe građana Republike Srbije i naše ekonomije i naravno svih drugih oblasti i zbog toga mi danas nemamo razloga da se brinemo da li ćemo imati dovoljno sirovine ili resursa. Znači, vodi se računa da interesi građana zaista se da budu na prvom mestu, da se realizuju, ma kakve da su okolnosti. I prosto, mislim, videli ste sami po reakcijama građana da su bili zaista oduševljeni što su, eto da kažemo, kandidati Srpske napredne stranke došli i popričali sa njima. Tako da je to slika Srbije za koju ćemo se boriti naravno i u narednom sazivu i zbog čega je važno da građani daju podršku listi Aleksandar Vučić zajedno možemo sve i naravno Aleksandru Vučiću kao predsjedničkom kandidatu da bismo mogli da nastavimo realizaciju ove politike koju smo započeli. I samo kratko ćemo podsjetiti da je kampanja za predstojeće izbore počela u Merošini i nastavlja se kroz brojne gradove, opštine u našoj zemlji. Poslednji miting koji je održan je u Leskovcu, ako se ne varam. Kakva je atmosfera, kakve utiske nosite sa Pa videli ste sami da preko 7000 ljudi bilo na tom mitingu u samom Leskovcu, ali da je naš predsjednik Aleksandar Vučić obišao i druge opštine poput Medveđe i manjih opština u tom delu Srbije, razgovarao sa građanima o problemima koje imaju u svojim sredinama i zapravo kako da se ti problemi dalje rešavaju i naravno otvoreno je pričao sa ljudima o svim izazovima sa kojima se Republika Srbija suočava u današnje vreme i kako se ona bori da ti građani mogu da nastave naravno normalno da žive. I to je nešto što možemo očekivati i bilo kojim sredinama u kojima se naš predsjednik, kandidati pojave i ono što je bitno da i naši kandidati sa liste su aktivni, idu, putuju po Srbiji, razgovaraju sa sugrađanima, tu je naravno i koleginica Nevena i ja koje takođe isto putujemo po Srbiji. Imamo zaista, kažem, priliku da vidimo tu sliku Srbije, da čujemo građane i kažem, znači zaista
osjećamo tu energiju i da kažemo želju ljudi da se ovakva politika nastavi i da daju ogromnu podršku da još brže i jače krenemo u realizaciju tih stvari koje smo započeli. Naravno, ovakve aktivnosti će se nastaviti i u narednom periodu i opet kažem, građani će jasno videti koja je razlika između podrške koje ima politika predsjednika Aleksandra Vučića, a naravno koju, da kažemo, podršku imaju ljudi koji su mrzitelji Srbije, koji pokušavaju, nažalost, raznoraznim lažima, prevarama, obmanama da zamažu oči građanima kako bi dobili neki politički poen. Pa eto, konkretno su pokušali da opravdaju svoje neuspehe skupa, ja mislim da u pitanju Kikinda, gde opet naravno optužuju da je neko njima zabranio, da kažemo, prisustvo. Na kraju se ispostavilo da kada su sagledali koliko su oni podršku imali, da je njihova podrška petostruko manja nego što je fudbalska utakmica lokalnog tima koji igra, da kažemo, neku regionalnu ligu. Tako da to vam jasno opet govori i o podršci koju ima politika Aleksandra Vučića, koja ima dela iza sebe, i politika tajkunskih, da kažemo, opozicijnih politikanata koji i nemaju nikakvu drugu želju osim da nastave pljačku Srbije. Tako da 3. aprila mislim da je jasan izbor i pred građanima Republike Srbije za koju opciju treba glasati. Mi ćemo pratiti svakako i nadalje dešavanja koja su vezana i za kampanju i za te razgovore sa građanima i našeg okruga, ali i čitave Srbije. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala i vama.